Tigamina ni Paulo dokyo kay do ifuso, ni kanam do rakwawat-watek. Inyura na kanakanam, amiringan nyo wo inyapuan nyo. Tauriranam, iyangita amrarali ni Kiristoa panirsirangan ta. Ikaglo nyo ikanyigwo inyapuan nyo. Ta uriwo ipi papian nyo pipanukunuko na do karawan ni Yamatado to. So, naideket do iwawalam ni Moise, no kajina ablisan no aglaglo na so akman siyang ataw ni Yamatado to. Inyura na kinyapuanan dam, dinyo pasuryawo anak nyo. Babaggan nyo sirano nanaw ni Kristo, ay pi pararakon nyo so nakemda. Inyura na lamlam suydam, unutan nyo sirawo laupan nyo. Ikanyig nyo sira. Tunyo pinarawo nakenakem nyo si Kristo. Mangapso varidano laupan nyo. Bekena no mangida citaen inyo no laupan wo, ikakdeng nyo maapso varida. Ta umayeng do kararalay nyo ni Yamatado to, kasari nyo maapso varida. Do kakman nyo'y kalamsuyan ni Kristo. Dinyo nginarasirawo sumuliso laupan datawo. Manakem nyo kakman nyo'y maapso vari ni Yamatado to. Umapso vari no laupan. Manakem nyo nakato mapiyangangayan so tao ni Yamatado to. Tanapi lamsuyin dam, tanabekena lamlamsuyam, nato palululuado kapiapiano varinawo yaro na siya. Inyura na yamapi lamsuy so tawa laupanam, makapiaka mo so nakemjiraan. Tao siyawo katiwarano uyan nyo nira. Manakem nyo kapiyangi nyo atawa, italamurong no asaka panyirsingan tado tingato. Iyaranam, piyangangayin na utawa ikarilo. Mga kakte, uyaranam, imanujirana yakuina na ujinyo. Inyuranam, ipigangan nyo rakwa uyuyat no panyirsingan ta, umrat dinyo. Agapen nyo akman nyo'y vovo, nanituro ni Yamatado to. Tauriwo ipakarag nyo si Satan no, mangina gitan inyo. Ta yaten ranam, bekena tamacililiman do tao. Ta tamamacililiman di Satan. Akano aruwa kalamsuyan na, yatumalamurong no, mirarata na tao do karawan. Uriwo panyo so akman nyo'y vovo, nituro ni Yamatado to. Ay paciliman nyo di Satan. Akano kalamsuyan na. Ayam lita din nyo. Ta uriwo ipakarag nyo sira. So, tunyo mayo nungira na di dara na litay. Uriwo ipitatariman nyo. Amapiyabtekso manuyo nga nanauna ni Yamatado to. Kalukalan nyo apya ichichirawat nyo. Umaying di Kristo. Akman nyo ito kapo, kapilimwang nyo no mapasarya chiriching, mapanupso tao di Yamatado to. Upigan ganan nyo ni Kristo akman nyo isiro nga irarat nyo do, akme apoya ilitana din nyo ni Satan. Ipigan nyo si Yamatado to, mapataradang din nyo ta akman nyo'y sakop, o kapataradang na dinyo ni Yamatado to. Piyanan nyo do ununod nyo chiriching na ni Yamatado to. Ta uriranam akman nyo'y cinalulot nituro na dinyo no sere. Miminan nyo uriga ipinori di Yamatado to. Kasidong na dinyo. Abo dinyo may nurya na tumalaso sere. May palanginan ninyo. Uriwo ipitatariman nyo. Dinyo amtadan wo kapinorin nyo.
no akman nyo'y kaktedo cinayi. Ipino rin nyo yakenan, katurunan niya diaken ni yamataduto so ciri-ciring na, ipang nanaw ko. Tauriwo di kuwa mamayino di dapa ni patuno kakwa, mapasariya ciri-ciring na ni yamataduto, ipay limwang ko. Urian, yaku iyando pamemtengan. So, yaku alitan di Kristoa, may limwang no mapasariya ciri-ciring na. Uriwo pinurian nyo nyaken, kadiko macimamman no ciri-ciring na ipilimwang ko. Uriwo pipipangayan no nanipamnekan jaken. Si ticiku kaktetado cinayi, yamak denga yamapso varina ni Yesu, panirsiringenta, jaga, ta ipancina dinyowo ko kapiyadudya, uriwo yaku pasusunan siya mangi mancinya dinyo. So naman kapiyadudya, kapait na paso uno nadnyo. Inawi no si iturunani yamatadutoa kani Iskristo, o ikapiano unonad nyo. Karaguman nyo yamrarali ni yamataduto. Kapantananin nyo so manoyo nga pangangarilawan nyo. Kakdeng nyo na so na kemamigan niya. Inawi no si iturunani yamataduto pangangarilawan na dinyo. Yadjagayo, yamrarali ni Iskristo panirsiringenta.